Chung television zone abam migwaita asai jaga butong zang padai tong kabisu mecham The People's Chronicle tong akhatni ataw pat nambam melam ko sa pain dalatani Rai mekho kom ne hilo no bame palup tali mekho rong milu gan padai ta National Volleyball Tournament kazaw khang Manipur State Players suna langlokan the Kaniu kiu tu lu apui mai rong mai khopum dim dai jang lu gai singam liu ria mai akhatni lu Irish gataw akhatni lu hanadang mai nam kaulong khopum subdivision None district Manipur khoriye Kaniu hai Senior National Women's Volleyball Championship Rajasthan khau tat ba mai bu jang chanai akhatni lu nakathum 2025 khau palupuniye Zao pao mai phunggang khangri hoinei lona changkhom kadai lokho zat khang khatni state khang Swandai may pungang kandiw tana kumna chamkhaw kumna hilaw na ba may. Dawlanay kangpokpi kaw police mopri tao akhatni may bom kalang na korina kangpokpi tong SP Manoj Prabhakar akhatni police personnel 3 kazaw na kabiw kasi kantay na chamkhaw kumna hilaw na ba may. Naga People's Organization Re Ministry of Home Affairs Kau Manipur Tuang Chief Secretary Kang Naga IS Officer Moses Chalaita kadalawo to na letter hilokante. Ajay Kumar Bhala ta Luna Chanay tang may Manipur Tuang Governor Kang kadalaw kante. 3 Corp GOC led General Abhijit Penharkar Khatni by may Senior Military Officer le kazaw na Raj Pawan Kau Manipur Tuang kathan may Governor Re Kau kante. Desam Tongchui Nakatumtang may Foundation Day lang pakante. The impact of present crisis on education in Manipur tuang Timbang Kau Jawaharlal Nehru Dance Academy Hall Kau kamung lang pakante. Manipur tuang Chief Minister Nong Thongbam Biren Singh Rui ataw Manipur Kau patbang may katok may goy hay kahunung tung sarkar Rui soy may azutan law kore to nasakan may latbam Kau Congress Party Rui Chief Minister Biren ta ataw Manipur kandi Kau patbang may katok may katni law and order hay jawsin may tumang na akhat ta kam kari ba may gan na maketo na sakante. Katang Kau Sports tong champain daw ne Imphal West 3rd Division Football League Kau KRYPHSA Re UYPA ta 20 khau ngam lawante akhatni TSFA le USC palup khau 22 khau draw ta lawante Second Dabang Trophy khau NESU FC Re Charangpat FC ta 5-2 khau ngam lawante akhatni PUBG United Angtha Re CHMYDA ta 20 khau ngam lawante 9th MNCA Play Tournament Kau KCDO Re RRC ta 134 run Kau ngamlaw na Group A tuang second spot Kau bam kantay. Kamay suna tingnay lampain daldat ne chang may 25 degree to 7 degrees Celsius nay make lakwang kong po na minute lingu na paday kri na tingzin tong paday na minute tamlu na pungupaw. Gaan Kau muang gay bambuni zimang timpo itande. Asay dong gabi sumay cham tu kau rina ngalaw te zalo na bamigweta thonku te